sinoć ste u našem programu i u našem radijskom programu mogli da vidite i čujete kako je izgledala Svetosavska akademija, tradicionalna u našem gradu i mogu slobodno reći jedan od brendova, znači koristim tu riječ koja nije naša, koji nas odvaja od drugih gradova, zahvaljujući naravno i Simone koji je pripremaju, a njen idejni tvorac i izvođač u dijelu jeste naša sljedeća gošća, profesorica Radana Vila-Stanjštević. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Znam da ste umorni jer pristupite svake godine, pa i ove, siguran sam, pripremi akademije punim srcem, ali to čovjeka istruši. Pa, utisci se još slažu, zato što je akademija bila zaista neobična, nesvakidašnja i sve je nekako bilo baš onako između carstva zemaljskog i nebeskog, tako da razmišljajući o tome pomislim kako je to lijepo da jedan grad, ovog puta je to Gradiška, ima takvu jednu svečanost koja nekako pokaže kakav je odnos Gradiške prema umjetnosti. Evo, ljudi su već naučili na vas, to već, ne znam tačno, vi ćete mi reći koliko godina već besedite na akademijama. To je bar 10 godina, recimo. Jeste, govorim na akademijama, besjede više od 10 godina. Svaki put je drugačija besjeda, krajnje originalna. To je jedini način na koji ja umijem da govorim besjedu. Jednostavno, besjeda je preseljena sa mojih časova, takvi su izgledali moji časovi, to svjedoče moji učenici. Uvijek su časovi bili temeljni i nekako simbolični i asocijativni i onda sam to preselila u besjedu. Pripremam besjedu, bavim se djelom Svetog Save, ta ličnost me inspiriše i onda to pretvorim u besjedu. Nas, bivše učenike, ne znađuje previše način na koji vi to donesete na akademijama, možda ove druge i mlađe koji nisu bili u prilici da vas slušaju, da, ali vi tome pristupate bukvalno, da kažem na stranu riječ, kao performans, odnosno da dozvoljavate ništa da se otme i znam da, jednom ste mi rekli jednom prilikom da čak i pred ogledalom vježbate da i taj dio dočarate na pravi način. Besjeda je specifičan jezički izraz i uvijek govorim onog trenutka kad neko drži besjedu, a sagne glavu da čita, ona gubi svoj smisao jer besjediti znači govoriti i pripremanje besjede je veliki posao zato što ja čitam Domentijana i Teodosija, žitija Svetog Save, čitam ono što je kasnije napisano o njemu i čitam šta su književnici rekli o svetitelju da bi stvorila svoju sliku, jer razmišljam kako je to prije 850 godina izgledao svijet i kako je uspio Sava kao monah toliko da uradi u svom životu da to zaista zvuči nevjerovatno, toliko proputovati 2 puta u svetu zemlju, boravak na Svetoj gori u prvom boravku između 19 i 20 godina, boravak u Srbiji, građenje Žiče, borba za samostalnost crkve, borba za uspostavljanje snažne državnosti. Sa svojom snagom autoriteta on je zapravo vodio i nehotice narod ili hotimično narod u jednom izvanrednom smjeru u kojem je taj prostor duhovnosti doveo do savršenstva. Taj prostor duhovnosti koji je on gradio u isposništvu, to je gotovo nevjerovatno kako je on zapravo radio to poimanje susreta sa dušom. I u tom poimanju susreta sa dušom, kad razmišljam, uvijek mislim kako je poslije vladika Njegoš imao isti taj pristup
i veliki Dostojevski, boreći se sa problemom duše, kako su oni zapravo uzeli taj model Save monaha, potonjeg Svetog Save, i kako nekako uz njegovo ime srodilo se to Sveti Sava, pa mi ne razmišljamo koji je taj put koji je on prošao da bi stigao do tog da dobije ime svetitelja i da danas mi u ovom vijeku u kojem je toliko svega promijenjeno imamo tu okosnicu, to je njegovo ime. I tako u besjedama ja nastojim nekako da Sava monah uđe to veče među ljude, da nas oplemeni, da se duhovno vežemo to veče i da nekako bar za trenutak mislimo isto kako je postao jedan čovjek u istoriji ovoga naroda koji je nepodijeljeno pripadao svom narodu do onog zadnjeg trenutka kad kaže biograf da je on sve popisao uoči smrti, da bude pravedno razdijeljeno i kako nikad ništa za sebe nije uzimao. Sveti Sava je definitivno i univerzalni, vanvremenski. Evo, skrenut ću vam pažnju nešto sam juče vidio. Vladika Grigorije na jednom javnom skupu besedio o odnosu njega i njegovog oca, koji je, čak poredi čin monošenja samog Rastka sa rokerskim, pobunjeničkim, protiv čega se njegov otac u početku jako bunio i protivio, pokušavao sve načine da ga, a završilo je time što mi je rekao: sine, budi moj otac. Da. Ja sam i sinoć pomenula to žitje Svetog Simeona, koje je jedno od poglavlja studeničkog tipika i koje ima najviše ocjene kritike savremene o tome kako je zapravo sin postao otac, a otac postao sin. Kako zapravo u trenutku pripreme Simeonove za odlazak iz života mi vidimo djetinje suze monaha Save, istovremeno uzvišeno moljenje u kojem on ostaje sam te noći sa svojim ocem da bi mogao da pokaže dubinu bola, dubinu ljubavi i zahvalnosti, a istovremeno da potvrdi da je otac u trenutku odlaska iz života shvatio da je pravedno uradio to dolaskom na Svetu Goru i ta misao jego vidjeh, vjerovatno je vidio to što je, za čim je tragao cijelog života i mislim da je to blago onom ko doživi taj uzvišeni trenutak da može da se na takav način oprosti sa životom. Jeste, Vladika Grigorije čak i završio tu besedu, rekao da se to, ova rečenica koja sam rekao, sine, budi moj otac, može primijeniti na današnje događaje u Srbiji, nažalost, koji su vrlo burni i ne znamo kuda vode. Dakle, prilike kao da je želio da kaže da mi, ili mlađi od nas, pred kojima je budućnost, smo ti koji treba da budu, a da se naši stariji ugledaju na nas. I to je istina. To je jednom napisano u Svetigori misao: očevi jeli kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. I to je naravno da život ima izvor i ušće. I uvijek je izvor jači od ušća. Jer ušće ide lagano, a izvor ide bučno. Tako da treba vjerovati izvoru, a treba poštovati ušće. Jer i jedno i drugo izbjeći se ne može. Vi niste teolog po vokaciji, ali ste duboko u materije, tako da kažem, i ako ništa drugo pripremajući ove besede, ne samo zbog toga. Čini li vam se da smo se na neki način, manjoj ili većoj mjeri, odmakli od učenja Svetog Save, a vidi se iz mnogo stvari koliko ono spasenje u stvari? Problem je u sljedećem što kad govori se o Svetom Savi, govori se površno. I onda se govori to je dan prosvetitelja, to je dan škola, on je bio prosvetitelj i učitelj. I sad treba da se razluči koja je razlika između prosvetitelja i učitelja. Da li to znači da učitelj ne prosvećuje djecu kad uđe u učionicu, ali u toj površnosti mi tako i svodimo i takvu jednu ličnost koja je zaista van vremena i koja je po svom umu
takva jedna intelektualnost da to prosto zbunjuje čovjeka, jer napisati toliko koliko je on stizao da napiše. On je napisao prvu službu Svetom Simeonu. Napisao je znači i tipike i karejski, i hilandarski, i studenički, pismo igumanu Spiridonu, kako držati psaltir. Dakle, neprekidno pisanje, ostavljanje traga, odredio episkopije, kako treba, napisao kako treba da izgleda episkop, kako treba da izgleda monah, kakav treba da bude taj. On je odredio zakonopravila. I u tim zakonopravilima on je gledao kako su to uradili drugi u velikim manastirima na Svetoj Gori od Pantelemona pa nadalje. I u tom pokazao šta znači učenje. On je prvo ušao u biblioteku i tu se susreo sa Vizantijom, sa tim svijetom. On je učio slikarstvo, duborez, zlatorez. On je otišao bos nekoliko puta Svetom Gorom dok mu tabani nisu tako očvrsnuli da se više nije bojao iskušenja, a iskušenja su dolazila. Mlad čovjek u takvom jednom posebnom životu, u posebnom prostoru Svete Gore, ja sam rekla sinoć, gdje Mitsko more dodiruje Mitsku obalu, jer tu sve zvuči nestvarno, a on nije došao sa Olimpa, on je došao iz života i takav, on je ostavio tako duboke misli da je tužno što se mi ne bavimo tim mislima, nego se bavimo površnim govorenjem o velikom čovjeku. Da li to govori zapravo da mi ne možemo da podnesemo veličinu nečiju, pa pokušavamo da takvu jednu ličnost svedemo u svoje male okvire provincijske i onda sleduje velika borba da se otrgne od tog i da zapravo on dobije ono mjesto koje mu pripada. Jer ja završavam besjedu već nekoliko puta sa prahom sa Vračara. To je simbolično da nije Sava monah samo to pa jednoga dana pojavilo se to, nego to je misao. A ta misao koja živi, ona treba zapravo da bude okosnica kako treba da pristupamo životu. I koji je to izazov života koje mi ne treba da odolimo, nego treba da ga prigrlimo. Možda je deplasirano vas da pitam kao neko ko pasionirano čita cijeli svoj život i dan danas je tako, ali čini se da već mogu slobodno reći dolaskom interneta ponajviše i ovih modernih tehnologija ne čitamo. I to, bojim se, ostavlja pogubne posljedice. Da, djeca, ne znam sad kako je u školi, ali kad razgovaram ovako s djecom, vrlo rijetko susretnem dijete koje kaže da čita i da voli da čita. To je jednostavno neki zajednički imenitelj. I u kući se kaže, ma ne moraš ti to čitati, ima to sve skraćeno na internetu. I tako polako nestaje to interesovanje. Ali biblioteke nikad neće nestati, jer biblioteke su temelj svijeta i uvijek će postojati usamljenici koji će dolaziti i kad vi razgovarate s nekim, odmah primijetite da li taj čovjek čita ili ne čita. Meni bude neprijatno kad slušam ljude koji su okitili svoje biografije titulama, a koji stalno govore međutim, dakle, i ti vidiš da tu nedostaje. Znači, nema fonda riječi, a onda nema ni slike prostora, nema ni mogućnosti da ti vidiš nešto, jer ti ne možeš razgovarati s nekim o literaturi, jer on istovremeno dok razgovara s tobom, dok ti govoriš o literaturi, on u mislima je na berzama života vjerujući da. Ja uvijek kažem kako je Aleksandar Veliki rekao kad umrem, skrstite mi ruke da vide da ništa nisam ponio osim onog u meni, a osvojio je svijet.
I to u toj misli koja može biti stvarna, došla u život, maglom života, nebitno, ali te opominje. Zato pročitana knjiga je veliko bogatstvo. Apsolutno. Osim zahvalnosti što ste nam odvojili vrijeme ovog jutra, vi mirujete i dalje. Hoću reći da ste danas zajedno sa kompletnom ekipom praktično koja je iznijela sinoćnju u Svetosavsku akademiju održati istu takvu u Novoj Gradišci. Drugačiju, da. Mi danas idemo u Novu Gradišku i to je već 8. godina u kojoj posle 70 godina prva akademija je bila u Novoj Gradiški. Tad je bio djevojački hor Lira i dirigovala je Svetlana Paunescu. Mi smo išli tad i od tad idemo svake godine. Te akademije su nekako nježne i potresne, zato što divno je vidjeti radost na licima ljudi koji tamo žive. Oni znaju kako im je i suzu u oku. I meni je ostalo u sjećanju to kad smo prvi put otišli. Bila je noć, nije bilo ni mali parohijski dom, je bio kod oca Ognjena Tenđerića. I onda je u jednom trenutku, kad se završilo, Miroslav Vuković zasvirao harmoniku u dvorištu i ti ljudi su u tom dvorištu igrali kolo, toliko sretni. I meni je to toliko bilo divno i potresno. I oni su rekli, ovo nama znači život. Znači, tihovanje i večeras u Novoj Gradiški i radujem se tome i svi idemo, jer ja samo mogu da kažem da evo, zadnjih nekoliko godina radim sa Miroslavom Vukovićem, direktorom Kulturnog centra i ja donosim ideje, on to radim realizaciju i ima on jednu divnu osobinu da razumije, ipak je on umjetnik, i razumije ideje i pretvori ih i tako sinoć scena, ono je sve urađeno, Nenad Balaban i Miroslav uradili su scenu i to je mnogo jednostavnije pripremati akademiju kad radiš u tandemu sa nekim ko razumije šta zapravo treba da uradi. I zato je onako izgledala akademija sinoć. Ja se nadam da su ljudi bili zadovoljni, jer je zaista bila nekako je bila sva u tom ozračju duhovnog. I hor je bio divan, dirigent Minja Šukalo, djeca su lijepo recitovala i ova djevojčica što je pjevala iz Dubrava, Matea. Mislim, zaista jedno veče sa kojim grad može da se ponosi. Mi ćemo to emitovati u našem programu i u repriznom terminu, tako da će svi moći da se ubere koji nisu sinoć. A vama hvala i naravno puno sreće večeras u Novoj Gradiški. Hvala lijepo.